Ako imate povišen holesterol, možda vam je za utehu da niste sami. Veliki broj ljudi kako u svetu, tako i kod nas ima problema sa povišenim holesterolom. U Americi, na primjer, gotovo polovina američkih odraslih osoba ima visok holesterol. Ali nije svaki holesterol loš. Zapravo, vaše telo ima i neke koristi od holesterola, budući da je on važan za mnoge funkcije u telu, poput proizvodnje ćelija i određenih hormona. Mogućnost da primetite da imate povišen holesterol je mala, to je uglavnom zbog toga što sam visok holesterol ne uzrokuje nikakve simptome. Međutim, porast nivoa holesterola može uzrokovati nakupljanje masnih naslaga, koje su također poznate kao plak, unutar vaših arterija. Tokom vremena to može usporiti vaše arterije, ograničavajući protok krvi u vaše srce i druge organe, što pak može uzrokovati bol u grudima, angina pectoris. Ako se jedan od plakova unutar vaših arterija rasprsne, to može uzrokovati ugrušak krvi koji može zaustaviti snabdevanje srca krvlju i uzrokovati srčani udar, a ukoliko smanji ili zaustavi krvotok u mozgu, to bi moglo prouzrokovati moždani udar. Utvrđeno je da svakodnevna ishrana igra veliku ulogu u određivanju nivoa holesterola. Brojna naučna istraživanja ukazala su na snažnu povezanost između visokih masnih kiselina, visokog holesterola i bolesti srca. Gojaznost, posebno ona koja ukazuje na višak težine oko struka, može biti znak fizičke neaktivnosti i posebno je značajna. Višak masnoće u krvi povećava pritisak na unutrašnje organe i povećava rizik od visokog krvnog pritiska, visokog holesterola, bolesti srca i velikog broja drugih srodnih problema. Dobra vest je da promjena načina života može smanjiti te rizike. Skromni gubitak telesne težine od 5 do 10% može mnogo popraviti stanje. Na primjer, kad su u pitanju godine starosti, osobe iznad 40 godina, smatra se da će verovatno patiti od visokog holesterola. Mali procenat pojedinaca imaće nasledne metaboličke nedostatke kao što su porodična hiperholesterolemija, što može povećati rizik od visokog holesterola. Ljudi koji pate od hiperholesterolemije često nemaju receptore koji apsorbuju LDL, loš holesterol koji se nalazi na površini ćelija jetre. To može dovesti do nakupljanja LDL holesterola što dovodi do povećane opasnosti od srčanih bolesti. U vrlo retkim slučajevima dete je možda nasledilo poremećaj od oba roditelja, pa pojedinci često razvijaju bolest srca već u mlađoj dobi. Kako se visok holesterol može sprečiti? Postoji niz jednostavnih načina života koji mogu pomoći u snižavanju holesterola. Redovno vežbanje. Redovno vežbanje može pomoći u snižavanju nivoa holesterola bez obzira na promjenu težine. Primjer aktivnosti koje možete pokušati podrazumevaju biciklizam i pešačenje, trčanje i učestvovanje u timskim sportovima, kao što je na primjer fudbal. Nemojte da pušite. Prestanak pušenja vam može pomoći u poboljšanju nivoa HDL holesterola. I ne samo to, prestanak pušenja, kao i smanjenje krvnog pritiska, također smanjuje rizik od srčanog udara i bolesti srca. Lečenje povišenog holesterola putem ishrane. Kada se ustanovi da imate visoki holesterol, vaš lekar opšte prakse vam može prepisati statine kako bi se smanjio nivo holesterola u vašem krvotoku, međutim, rizici uključeni u uzimanje statina su široko raspravljani. U nekim slučajevima dokazano je da statini imaju štetne nuspojave kao što su problemi jetre i bubrega. Holesterol se transportuje kroz krv u molekulima zvane lipoproteini. Poznati su u odnosu na zdravlje srca lipoproteini male gustoće, LDL, i lipoproteini visoke gustoće, HDL. LDL, koji se još naziva loš holesterol, je holesterol unutar vaših arterija. HDL, ili takozvani dobar holesterol, nosi holesterol u jetru da bi se uklonio ili reciklirao za buduću proizvodnju ćelija i hormona, što čini manje verovatno da će višak holesterola u krvi biti odbačen u koronarnim arterijama, gde se može nakupiti. Uticaj gena i ishrane kod holesterola. Vaši geni određuju koliko holesterola vaše telo proizvodi prirodno, dok ostatak dolazi od hrane koju jedete. Ali pre nego što drastično promenite svoju ishranu, uvek se posavetujte sa lekarom. Povišen holesterol i ishrana. Smanjite zasićene masnoće. Zasićene masti povećavaju LDL, loš holesterol. Glavni izvori zasićenih masnoća su punomasno mleko i punomasni mlečni proizvodi, maslac, crveno meso, čokolada i palmino ulje. Pazite na trans masti, preporučeno izbjegavati kod povišenog holesterola. Važno je znati da ove masti ne samo da podižu LDL, loš holesterol, već i smanjuju HDL, dobar holesterol. Mnogi stručnjaci kažu kako nema sigurne granice i preporučuju potpuno izbjegavanje trans masti. Većina trans masti se nalazi u komercijalno pripremljenim pečenim proizvodima, margarinima, brzoj hrani, prerađenoj hrani i komercijalno pripremljenoj prženoj hrani.
Ograničite unos masti iz hrane. Većina masnoća u vašoj ishrani trebala bi doći iz nezasićenih masti, polinezasićene i mononezasićene. I polinezasićene i mononezasićene masti mogu smanjiti nivo holesterola u krvi kada ih koristite umjesto zasićenih i trans masti u vašoj ishrani. Polinezasićene masti nalaze se u nekim biljnim uljima, kao na primjer ulje od kukuruza, ulje od koštica grožđa, ulje od konoplje, suncokretovo ulje, ulje od susama, sojino ulje i tako dalje. Omega-3. Vrsta polinezasićenih masti nalaze se u masnim ribama poput lososa, tune i skuša. Maslinovo ulje sadrže mononezasićene masti, kao i avokado. Povećanje ukupnog dnevnog unosa vlakana je uvek dobra ideja. Vlakna se nalaze u hrani kao što su zobene pahuljice, pasulj, jabuke, kruške, ječam i šljive. Na primjer, 1/2 šolje kuvane zobene kaše daje 3 grama rastvorljivih vlakana. Biljke ne sadrže holesterol, tako da povrće i druge namirnice biljnog porekla trebaju redovno biti na vašoj trpezi, kako bi smanjili holesterol.